Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Intambara Network. Tugiye kubagezaho icyegeranyo cyiswe intambara ya Iran na Irak. Iyi ntambara yamaze imyaka 8. Intambara ya Iran na Irak ni intambara yahuje Iran na Irak yatangiye ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 1980. Itariki Irak yagabiyeho igitero irangira ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1988. Intambara yatewe n'amakimbirane ashingiye ku mipaka hagati y'ibihugu byombi, yatewe kandi no gutinya ingaruka z'impindura amatwara y'ubutegetsi bushya bwo muri Iran bwo mu mwaka wa 1979, aho Ayatollah Khomeini yari amaze kugera ku butegetsi. Ubutegetsi bw'abasuni bwari buyobowe na Saddam Hussein muri Irak bwatinyaga ko Iran izafasha abashia bari benshi muri Irak, ariko bakaba baratsikamiwe. Indi mpamvu ivugwa yateye iyi ntambara ngo nuko Irak yashaka gusimbura Iran mu kigobe cya Perse, akaba ariyo ihagaragara nk'igihangangiye muri kariya karere. Intambara ya Iran na Irak yakunze kugereranywa n'intambara ya mbere y'isi yose kubera imiterere y'amayeri ya gisirikare yakoreshejwe n'impande zombi. Irak yari yiringiye ibibazo bya politike byakurikiye revolution yo mu 1979 byari muri Iran ko bizayifasha gutsinda urugamba, maze idateguje igaba ibitero byo mu kirere ku birindiro by'indege bya Iran ku ya 20 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 1980. Yinjira ku butaka bwa Iran nyuma y'iminsi 2. Nubwo Irak yateye itunguye, ntabwo ibitero byageze ku musaruro ufatika, ahubwo yafashe ahantu hato ndetse ihita isubizwa inyuma n'ibitero bikaze bya Iran. Mu kwezi kwa 6 mu mwaka wa 1982 Iran yashoboye kugaruza buriya butaka bwose Irak yari yaratwaye. Mu gihe cy'intambara buri gihugu mu bihanganye byacungiraga mu bucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli kugira ngo bishobore kugura ibikenewe byifashishwa mu ntambara, bityo bitangira kongera umubare w'utugunguru twa peteroli. Iran yatangiye intambara ifite abasirikare 290, Irak yari ifite abasirikare 250. Iran yatangiye ifite ibifaru by'iminyururu 1710 mu gihe Irak yari ifite ibifaru by'iminyururu 1750. Iran yatangiye intambara ifite bya muzinga 1100 mu gihe Irak yari ifite bya muzinga 1350. Iran yatangiye intambara ifite indege z'intambara 210 mu gihe Irak yari ifite 295. Iran yatangiye intambara ifite za kajugujugu z'intambara 250 mu gihe Irak yari ifite 300. Igitangaje muri iyi ntambara nuko yagaragayemo ikoreshwa ry'intwaro z'ubumara byakozwe na Irak ndetse n'ibitero bikaze byibasiye abasivile. Muri kiriya gihe Irak yari igihugu gikomeye mu gisirikare no mu rwego rw'ubukungu mu kigobo cya Perse kubera amafaranga yavuga mu bikomoka kuri peterole, ndetse icyo gihe Saddam Hussein wategekaga Irak ngo yagenderaga kuri politiki isobanutse yo gukangurira urubyiruko gukunda igihugu. Bimwe mu bihugu by'ibihangange byari bihangayikishijwe na Repubulika nshya ya Kisilamu ya Iran yari kimara kuvuka, bakabona Irak nk'igihugu kiri moderne kandi kitagendera ku buheza ngundi bw'idini, bityo bikaba byabafasha kuburizamo imigambi ya Iran. Nicyo gituma biriya bihugu bitigeze byamagana Irak ubwo yatangizaga intambara kuri Iran, ndetse bigiraho binashyigikira Irak ku mugaragaro. Nibwo ubumwe bw'Abasoviete, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byashyigikiye Irak. Abahanga mu by'intambara bemeza ko kuba Iran ifite abaturage bakubye gatatu abaturage ba Irak ndetse yikubye kane mu bunini byayifashije muri iyi ntambara. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 1980 umuryango w'abibumbye Loni wasabye ihagarikwa ry'imirwano hagati y'impande zihanganye, ariko ntiyasaba Irak gukura ingabo zayo ku butaka bwa Iran yari imaze kwigarurira. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1980 habaye imirwano ikomeye yo mu mazi hafi y'icyambu cya Kasir muri operasiyo yiswe Morvaride, ahakoreshejwe ibisasu bya Misiri byo mu bwoko bwa Maverick na Sirikoom, maze amato 6 y'igisirikare cya Irak ararohama, naho ubwato bumwe bwa Iran nabwo burarohama. Nyuma y'iyi mirwano yo mu mazi, igisirikare cya Irak kirwanira mu mazi cyakomeje kugaragaza intege nke mbere y'igisirikare cya Iran. Mu kwezi kwa mbere mwaka wa 1981 abanya-Iran bagabye igitero gikaze mu majyepfo ya Susangerde, ariko gisozwa ntacyo kigezeho kubera ko icyo gitero kitari giherekejwe n'ingabo zikomeye zirwanira ku butaka, nubwo Iran yagikoreshejemo ibifaru by'intambara nabyo byagorwaga no gutambuka.
Muri iyi mirwano Irak yatakaje ibifaru hafi 50 byo mu bwoko bwa T-62 naho Iran itakasa ibigera mu 100 byo mu bwoko bwa Shifteni n'ibyo mu bwoko bwa M60. Mu mwaka w'1981 ingabo z'ibihugu byombi zatangiye kubona ko zikeneye ibindi bikoresho bishya bya gisirikare. Muri uyu mwaka Iran yashoboye kubona amapiyese y'ibifaru bya M48 na M60 yavanye muri Isiraheli. Ibihugu bya Syria na Libya ndetse n'ibindi bihugu by'abakomuniste byatangiye koherereza Iran intwaro. Irak nayo yakomeje guhabwa intwaro n'Ubufaransa harimo za misile zishwanyaguza ibifaru. Irak yakomeje guhabwa intwaro kandi n'ubumwe bw'Abasoviete, Korea y'Amajyaruguru, Vietnam na Misiri, cyane cyane ibifaru bya T-54 na T-55. Mu ntangiriro z'umwaka w'1983 Irak yatangiye kubona intwaro yahabwaga n'Ubushinwa harimo ibifaru byo mu bwoko bwa Type 63 byageraga muri Irak biciye muri Arabia Saudite. Mbere y'intambara ya Iran na Irak yacuruzaga utugunguru tw'ibikomoka kuri peteroli 3.5 miliyoni ku munsi kugira ngo ibone amafaranga yo kugura ibizakenerwa ku rugamba, mu gihe Iran yo yacuruzaga utugunguru tw'ibikomoka kuri peteroli ku munsi 1.6 miliyoni. Mu gihe intambara yitangira utugunguru twacukurwaga ku munsi twaragabanyutse, yaba ku ruhande rwa Irak cyangwa ku ruhande rwa Iran. Buri gihugu nticyarenzaga utugunguru 600,000 gicuruza ku munsi. Kubera iryo gabanuka rikabije byabaye ngombwa ko Irak isaba inkunga y'amafaranga Arabia Saudite n'ibindi bihugu. Ingengo y'imari ya Irak mu rwego rwa gisirikare yari igeze kuri miliyari 2.8 z'amadolari y'Amerika. Iya Iran ari miliyari 4.5 mu mwaka w'1980. Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1981 harekuwe abanyamerika bari barafashweho ubugwate na Iran Iterani. Ibibazo byo gufata izi ngwate byabaye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1979 kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Iterani, bikozwe n'abigaragambya bari bashyigikiwe na Ayatollah Khomeini, umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Basabaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubaha Reza Pahlavi wahoze ayobora Iran wahiritswe nyuma ya revolution ya Kisilamu wari warahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intambara ya Iran na Irak itangiye, Iran yahinduye umuvuno yanga gusa nikomeza kuba yonyine ku ruhando mpuzamahanga. Iran irekura abanyamerika bari bamaze iminsi 444 barafashweho ubugwate mu rwego rwo kugira ngo Iran igaragare neza mu rwego mpuzamahanga nk'ishaka amahoro n'umutuzo. Hagati aho imirwano yarakomeje ku mpande zombi. Mu mwaka w'1984 hatangiye ibitero bikomeye byo kwibasira ibikorwa remezo bijyanye n'amariba ya peteroli ndetse n'amato atundi bikomoka kuri peteroli ku mpande zombi. Mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1987 Iran yagabye ibitero bibiri bikomeye cyane byiswe Irebera 5 na Irebera 6. Irebera 5 yagabwe mu burasirazuba bwa Basora, aho Iran yari igamije gushyiraho leta y'agateganyo ya Repubulika ya Kisilamu ya Irak. Ikaba yari igizwe n'abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Saddam Hussein bari biganjemo impunzi z'Abashia bari barahungiye muri Iran. Irebera 6 yagabye igitero gihambaye cyageze mu birometero 150 mu majyaruguru ya Baghdad mu cyerekezo cy'ingomero nini za Efrat. Ku mpande zombi habaye gutakaza cyane, ariko amaherezo Iran inanirwa kwigira imbere ihagarikwa n'ingabo za Irak. Mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'1987 Iran niyo yagenzuraga amato hafi ya yose yanyuraga mu kigogo cya Perse. Amato 546 y'ubucuruzi y'abanyamahanga yagabweho ibitero n'impande zihanganye. Abakoraga muri ayo mato b'abasivile 430 baricwa. Amato ya Kuwait yahise atangira kurindwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1988 ingabo za Irak zatsindiwe ahitwa Halabja n'abakiride bari bashyigikiwe na Iran. Mu kwihimura Irak yahagabye igitero maze yica abaturage b'abasivile. Kuva ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1988 kugeza mu kwezi kwa karindwi muri uwo mwaka, Irak yagabye igitero yise Operation Mana Twizera, aho ingabo za Irak zashoboye kongera kwigarura igice kinini cya Irak cyari cyarigaruriwe na Iran. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1988 indege ya gisivile ya Iran Vol 655 yavaga i Tehran ijya Dubai mu bihugu byiyunze by'Abarabu iciye Bandar Abbas yarasiwe hejuru y'ikigobe cya Perse, irashwe na misile croisière y'Abanyamerika. Abantu 290 b'abasivile bahasiga ubuzima, harimo abana 66. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1988 Iran yemeye guhagarika imirwano, itangira gukurikizwa ku itariki ya 22 z'uko kwezi.
ku ya 25 z'ukwezi kwa karindwi mu 1948 abamujahidine umutwe wari ushyigikiwe na Saddam Hussein wambutse umupaka wa Irak na Iran kugira ngo ugerageze guhirika ubutegetsi bwa Iran muri operasiyo yiswe Mersad, ariko uratsindwa, ahubwo abo wari ugiye kubohora barushaho gukandamizwa. Kuva mu mwaka w'1943 intwaro z'ubumara zakoreshejwe na Irak haba mu kugaba ibitero ku ngabo za Iran ndetse no ku baturage b'abasivile, ariko cyane cyane ku bakirde. Ikibabaje kurushaho nuko imiryango mpuzamahanga itabyamaganye mu buryo bugaragara, kandi Irak yarasinye amasezerano mu mwaka w'1931, amasezerano y'i Geneve abuza gukoresha intwaro z'ubumara. Itsinda ryo muri Australia rivuga ko umubare w'abanya-Iran bagizweho na biriya bisasu by'ubumara bagera ku 70,000, harimo abapfuye 10,000, abenshi muri bo bakaba bari abasirikare. Naho amakuru aturuka mu gihugu cya Iran ku bashinzwe kuvura bagizweho ingaruka n'ibitero by'ubumara avuga ko abahitanywe cyangwa barokotse bose hamwe bagera ku 100,000. Intambara ya Iran na Irak yamaze imyaka 8, bivugwa ko yaguyemo abasirikare bari hagati y'200 n'600 ku ruhande rwa Iran, igwamo kandi hagati y'150 n'500 ku ruhande rwa Irak. Imfungwa z'intambara ku ruhande rwa Iran zabaye 40,000, naho ku ruhande rwa Irak ziba 70,000. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1948 nibwo intambara ya Iran na Irak yarangiye, nyuma y'uko Loni itangaje ku mugaragaro ko habayeho ihagarikwa ry'imirwano hagati ya Iran na Irak, nubwo mu by'ukuri imirwano yari imaze ibyumweru bike itaba. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo ninde watsinze intambara hagati ya Iran na Irak. Abenshi mu basesenguzi mu by'intambara bemeza ko Irak yatsinzwe iyi ntambara cyane cyane mu bijyanye n'igisirikare, bitewe n'uburyo Irak yarwanye intambara, cyane cyane ikoresha amayeri yo kwihisha mu myobo, ariko mu gihe cy'imyaka 6 ntibize gutanga umusaruro, ahubwo birushaho guhangayikisha abasirikare no kunanirwa. Ibi byatumye mu mwaka w'1947 Loni yemeza umwanzuro 598 usaba guhagarika imirwano bidatinze no guhererekanya imfungwa. Ibihugu byombi byari birambiwe iyi ntambara imaze imyaka myinshi byemeye iki cyemezo mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'1948, kandi byemera gusubira mu masezerano y'imipaka yo mu mwaka w'1975. Hari abandi bemeza ko Saddam Hussein wa Irak ariwe watsinze intambara ugereranyije n'uko intambara yo mu Kigobe yari yifashe. Wakwibaza uti babiherahe? Bavuga ko abasirikare be bashoboye kwirwanaho ndetse bakoma imbere ibitero byinshi bikaze bya Iran. Ikindi bashingira bavuga ko Irak ariyo yatsinze intambara ngo nuko ubutegetsi bwa Iran bwagerageje gukura ubutegetsi bwa Saddam Hussein muri iyi ntambara, ariko bikananirana. Naha nshuti bakunzi ba Barasa Network dusoreje, mukomeze mugire ibihe byiza.